Pa postupak je zapravo vrlo jednostavan. Sve u svemu traje nekakvih 10 do 15 minuta za oba oka, međutim sam zahvat traje unutar nekakvih pola minute. Znači 10 sekundi poklopac, 20 sekundi skidanje dioptrije. Radi se o lokalnoj anesteziji. U pravilu postoje dva lasera, ako govorimo o potpuno laserskom zahvatu. Pacijenti, znači na prvom laseru napravi se poklopac, 10 sekundi potpuno bezbolno. Nakon toga idemo na skidanje dioptrije, 20 sekundi, nećemo reći ugodno, ali gotovo sigurno, znači nema bolova i nakon 20 sekundi pacijent već vidi rezultat. Znači već nakon zahvata imamo situaciju da pacijent vidi drastično bolje nego prije operacije. Taj dan je vid nešto mutniji, pacijent drži znači zatvorene oči prvi dan, sutra može normalno funkcionirati, voziti auto, ići na posao i tako dalje.